We've got to get out to lesson Ichapiadar last week. Kasi yatuan matak te 1 point tatawagan pon lobo. Okay, so title na kasi Grace of God, the Kalahngan Koht, makapulupultong pon sampawat, toke makapante patrakan, toke maur saudruk, toke manamanen memor, toke punglaren Koht, kamuyongoy ale niso poi a kauno o Jesus irama pine. Okay, so because last week me song silu Jesus matoklaya de kamatakpan tatagan pon lobo a kodru a long song silu. Kayo emotional pain, maturie sa kuano silisa kuano leleme sa kuano pagitak mailan injungi dio watak chubang kaprayang bueke time ran wajibang saya physical pain de matakan balwar. So emotional pain dueta emotional kokoni papam lale matakla. Okay, so wasau kadede ban matakla o mikos ko saya lokayang wai doctor ka Luke menjunya tapukan Luke iya man doctor akawewe lokayan wai hemathriosis mo ko saya tuan mate agony matak o fear rakan tulpana Ramasokan wairak tuaja extremely sorrowful a loud sang incense wet. Okay, kaite kamatakan kilime ko saya. Kaite kamatakan kilime ko saya ap maslale wairoklan maslaleo ime wasaw ko saya kemenang Gethsemane anso me kapakapo ntrao kareti sweat. I mean, puto ko kareti unja. Okay, pueki mikos ko saya lokayang waya rakaninda hemathriosis. Okay, hemathriosis to it mixture of pain and agony. Yes, to common one extreme, one loud in matako, a loud sang normal pain sangan broken heart type. Okay, ang bod ko kula sang nom seremela, ang baba mela, emotionally wounded. A child, papa mo ko kon niya matakla, imelo ko yung wayo ko saya. Kiliyop tuwaja, aban break sinsalin, salin gili, skin, aba blood, yasalin, Nikilio in Japan upon crack upon the Waliptanja Sangnia Payang Maslale Pain Matakan Maslale Kilio Tuacha child put Makchai Karakar put a child porye Mesang Soninda Aramapat put a war porye inja. Okay, Kaite Puegi Karakar Apuegi way Rakamataklale. So Damibil Mataklalale Judas, one of his closest friends, betrayed him with a kiss. Mandawa a friend, the Sapalma Warok, Sapalma disciple, Eumebil to a nangene, come young at a friend, Pichigati, a conscience word. Okay, so Chakachokasaya, someone Mataklas Silu, Jesus Lel, emotional, remain daki. Mataklan ay rongalar tanga koko tomowa kapagap ng Gethsemane incha puto kredi ni incha ebil matanggila Judas abil bitiyedi obil warango na story na so men Roman god kodora arrest salieti koros chang basang
lel makakasong me ipan yang uk lau mela koras chang basam ari me jela soki me Jesus matok lale a wounded a pain a incense wood mas lale mona lokolok mas liki okay so ranot pambasaya physical pain te mataklan palwaro kalapio okay kasi yair last week mas lale matakla ranaj pangosaya palwaro matakla okay chibangola nan scripture bang watak pokay ba kaganda chay watak te kuwi watak sasama niya makin watak for the sake of regardai bang watak matur yesa kisu riyesa kriyaw lal riyesa kwano matu riyesa kisu riyesa kriyaw lal riyesa kwano matu riyesa kisu riyesa kriyaw lal riyesa kwano ay rai sabangi parabas okay kumka kwata kati mapoy kumka kwata kati wasay mang focus ang ancha mataklan palwaro rai sabangi parabas a pilot pilitak at ami panwiyayang Jesus mamaran ke masaya rai koros wiyakan tayo batuan kom kalupuela a pilot ditak rail pues apunta me uyata railap chapiata warwar ndinda kom kalopuela ni pilot a pamatar me socho kakuya me kot puen kachoke rail ti pues moromoret me kakuyawi o moromoret me kakuyawi e alepil o amya morail batuanong Israel isoja men puko ke melan aramas manet pokono wiyakan joyo workida nan boya njanolen en godi bot open night seriga pilotary lapatang Israel parapas asises e pangalang Israel porang kalobuala murin akatin wawaki re-Israel okay mga laut Kalahngan okay so kami nila may chay koras wata kaya story moment Jesus let's check up dami ko sa kusaya kipo menchay lang ko la pisajik lala niya chaykin ko so yata matawa me Jesus pokin yola ya nasa mangi chicken mokit wo po yang kasampal ki wongi niya ipang wo kita lain maur so lamang ka chiwo panane po ila pala panane ko sampal okay niya chaypan compare matak ma Christ went through ma Christ lel chaypan kakir ko andame chay ko sampal rengot okay kaitan chay konda chay bangka kamelele okay magchay ko sampal magchay aramas mal magchay rasong chakay te juko chaka melele me ana na pola at chay ko bugubugitan ito wani chay laro ye sansalong silikana o token tipo ban lituwen trepel o bilban mela ko lalagolok nan hel kauno ironga lar sipala te pachayl kan bakay kitayla o wiya mokituwa muitala peni git conscious masani sujome kisa ngai more pengai kiti okay I lay down my life o aban will pick it up again ako saya kanya sata apun neglok me kolan lo bola ma magtawat wataka o wiya komayongol e wiya aramas 100% papan William kitati yo kon 1.9 deep machay ko nang lokolongkia ime William child yokon okay so Jesus was flogged wawaki beaten as punishment okay wasama tawa ko saya epakataralan kalubuala murena rail waki murena rail waki silly
centurion used a flagrum to do it. An instrument with a wooden handle to wiyatar ni relmen walkie and guide Aleja ka banok walkie de Paladita to ka taki so miane rel men walk mere designer me wigita leather to it song gan mo ya proper point example in leather me check up matawa clean man no song kumyata proper leather abete luko leather is chokak che chokak che is chokak che okay rail wasa iwi wata nay sambatak na lesson ime yeyo yang kachayla sambatak and Fiji imaga skuli king kid mangi chicken kamakamo okay check lang kaston Passion of Christ so Mel Gibson wiyaw movie yo mo gasto yo mo spy yo mo kamboyang yo mo es chokarani the real porque ma aban real chokamelele me so mo gasto ban memor but Jesus wiyaw mo kito niya wiyawi emela gisus so mo gasto wiyaw na kiuye changa transelia yale tina million goy es real es chokarani ngay sa yang kaklang gasto Asa magasto release sa lana menya ng parmo. Okay, Passion of Christ makers ko saya isjogak yang kilang. Iwairangi, imatangi, rongatang ila sa ipa ikangkilang. Okay? Imindinda. Pwegi aspayo mo, chun spay ko ruya sang moni, iral memor, so me manong la, Christ bola. Okay, Christ bola, imedya panasaki, mesbayo, epet sang tama Christ lelongo at least kecai kilang iralakan me yang kilang gasto rai ko to kasi yang yaral mai sangat mo lokolokan Christ o pola ngayon ang tsakang kilang tamin tinda ng gasto kung ka repis baikita ni ralmen wawaki ko kin ko weja roviatarme uyawigita matra mo leather esal prabrong ni trugo ani muyo kopel matra men kologedi nia red wiata matra utanaban kowe nan palwara nan chinsawa abdo utanaban wa uduge okay abos chokosinen jo walkie rapanananen ulway bon chakai when utan kon wo walk yo okay sang chai lian pembigan chai ngoyang kinlopolop nam pinlap mokot kapinne okay lopolop bon chakai so lugo wongo de bon chakayan irtawasi baba ko puyan tan mutpana makalakal okay mama resto ale joy Jesus kaskasinen rail baki srabanana la kawo no way bon Muy kasi bon iralaga me study ko mong crucifixion. Kiway pon me ko to my heart service. When dan one dumam arap yang. Okay? Ram yang so the cord stretched the person's back out over a rock or a tree and strike them repeatedly up to 39 times. Ito ay legal number mo. Legal number ka bang walkie lelpak silisak tuaw. Rakasanedier one namban walk yo. Walkie to walk. Kamangi dami ko saya whip. Okay, baki. At isin bakpanga ngay bigin kamangam. Kokerte bigin kamangam. Kamangam kukaban nokte. Kamangam kudruga. So karani. More designer ni reltipson walkie yo. Mebang kawela nanjin sawa tebil chera tautuke. Okay? Many go into shock from the beating or even die. Okay, realm go through crucifixion for crucifixion de kalop wala punishment kalolok kayo loud. Ren men rom kan sawa. Gayan sa may study ki
Magdin mo. Okay child taken da momotso Roman Catholic mekayon chapin momotso nan bombi. Let's talk about many amateur momotso. You make a tabangi yai Christ. Remuyore, yawana chaka sampal Christ, yawana chapagong Christ. We put chakos was a yes, some in Rome koi, no walkie Christ. So the Trabi Catapama, Israel Metapian Momotso, Israel walkie Christ, Niral men walk wongo. Okay, some in Rome, Makchawe weki. So Rome, Israel Visorian way billibil. Israel way billibil, Israel go to Israel counda. Means who's a can answer war. Answer my Christ booty. Right men ligiga, rise a young wing God, rise a young way billibil, right colonize. Okay, mon Christ, wake someone Persia, someone Babylon abe. Ragodo and some men Israel can sape on Kuprang God, again my tongue and Munchichi Gangodo, Kaloga Israel. So and some Ragungodo count the men Israel. Ragun wasang, okay, my song Babylon, Chelasa, ismemi Babylon, Daniel, okay, Ragun wasang, Israel kama ko sambal, Melalokong, okay, Purangula Israel, train Israel, the Tongan Israel, Nana Israel, where you? Would and some Rome would colonize Israel to a counter. Israel wato, Israel weyo, Israel culture, Israel aramas, Israel boom, porang kaunda. Ewok sang Persia be Babylon, Israel kawela seli weyo, kemela seli, okay? Nan mo Nemaya, nan mo Daniel, chay watak mo kan. Okay? And so Israel wasang makasampal ka, meta pa, Israel tipso, Israel wasang, Israel kolanan sa porelo. When it come to Rome, a work sang, Israel godo, Israel wado Israel jiak, rawado ni Israel aramas, rawado Israel kotrakan. Okay, rawado Israel government. Arnasong matawa, but Christ ibudi perfect time. Perfect time puksaraw masani nanay siya tuwa wano seriyo ba ni budi abang wato government on his shoulder armin susakan reglan Jesus especially warango chebang watak story warango momanaral. So now you're gonna build your kingdom as a Christ abola roy yasata apat patong rail sila warango kas kuli rail yeyang rail kang kakela kay rail. RP donkey. So and so what compound ya taro mo way? Okay? Raw ya kaskas way metwecha moin win Rome na go to Palian Rome but yeti Rome kaundar Israel. Abo wato way yo ni Kalahngan. Imi sama niyo kiyang day. Akatkido way yo ni Kalahngan na pola. Puweyon patlong rena ramas chanip sapal at chamoren bukla kachailang kaun kita swat mau na sambawat. Imagarita raschuka comprehend mensusaka okay just solang akay so. Rawiyagas kasitcha Jesus bangotsto Messiah bangotsto. Okay, a got store a school gear weyo may ye kingdom of God. Young Taylor may sabal weyo and botlongo wukitala child more a lifestyle change. Ayar kaskasik physical magapanggilang tuwa ja Roma botlongo to kang railta. Okay, so imanga dede cha me oya is civil garis me chabin momot sonan bombe mabil Roman Catholic deta. Tami katabangit Christ. Tami katabangit Christ but Christ so jo water Roman Catholic the water Rome non Israel a water kingdom of God apan so may to a perfect time of God pwedeng daya mon Rome account Israel rakin kalipilipla rakin goto ka wela
Israel. Okay? Rongo to kawela. Isme Israel. Israel ye Jacob. Oton aramasaman ma. Aban so yalar we. Okay? So oton aramasaman ma mena kato to kan chela sa story in Joseph. Me chelin din da Israel. Okay? We are way pilipiliunan sambawat. Roma pero ko rekoto. So may bilibas ko siya. Anyway, char. Amigos ko siya, Jesus, agad kingdom of God. Kamu yung ngoy sa tranana uun momot sa misaud kingdom of God. Okay, so Jesus kito kingdom of God, apatapatak, imen Rome ka. Okay, Israel ka mamawar ki kusunet, mamawar ki bungan momot so. Pwagi high priest inda. Samoro inda. Gere in the law. And so masaya ko to. Okay, rabil wire rai ko so natin men Roma kan ko to. Influence ni samoro ka mabil memma. Okay, mesoy Christ. Iran magalopo wala. Koht mo itong. Pwede ka mautbang ka mo yung ngoy. So chaban narrow down at kendo at kairo at kachapan ki narrow down to Christ's life. Kachapan ki pola me wiyaw, matong koras me wiyaw, 1 point on komo yung ngoy. Mi chaban na sa ka megcha poila bala. Chaban na sa ka megcha ka sampan. Okay? Mongot. Pwede ki planeta emata water. Mokdo pagcheka sampan. Yeramen klandiyang child. Amen. Jesus wado kingdom of God. Deso wado momotso. Kaman berabaki yang momotsong Christen. Momotsong Christ job. Nan wiwiya. Es job nan Matthew, Mark, Luke, son. Et job nan puken wiwiya. Anso mangin saraw kachti. Ngin saraw kachti jada pong warongo. Chay bang watak nan wiwiya kola. Yan sa women child jobber watakatame. Oh, believers. Okay? Believers of Jesus. Christianity. Right? Kamatip sarawi, breaking bread. Right? Faith to the apostle teaching, pataking Christ. Me warango. O iwasaw me, momotso chapia. Okay? So makamoy Catholic, kamoy yari, ya uyu ki momo, Roman Catholic me chapan momotso. Smaka chapan ki. Simakachabang ko po saraw ko sa kosoya. Believers, de iralakan makamelele Jesus. I'm a Christian. Okay, so Roman Catholic, the Rome report longodo nan Israel mon Christ kachto. Christ kachto perfect time. Pwede kita puino ko sang likiro ko tong kaunda weng goja. I mean, way Pilipilin kauno. Okay? Tama way Pilipili ki puya ki iweya makauno establish sabol covenant ang pram. Kauno kapagata samba unsak kay dek na ramasaka. Ramasaka uya enemy of God. Puro bongi sili. Iwe Pilipilin Abram kareta job sabol covenant sabol ino sangren Abram godren katokoto keka. Koko dolen ki child jabil sutra yang way bilibilabe child 10 tiles child armasan liki through Jesus ki child wager olive wild olive chuka nan wall me kapang la okay kapang la when yang wiyala paninin coach through Jesus kareta just jabili kajaban ki menya momocho jabdo mon Jesus abe mentare child jay kajaban ki sang Jesus kola mengen sarawi okay puya ki may panso jo pokata Jesus iban rasa Muslim kan ban rasa Buddha ban rasa iwiya kapagapaging God aso jo pakyo japan kak yang wiyala seriyang God pokita inheritance child so yang budinan nan we bilin Jaistrian men Israel. Okay? Jai yaka bukan God. Jaistrian bu ibu di Israel apa? Me Jaistrian men susah apa? So jo kata otokan kapaigo kodi do po child. Through Jesus, kajen masa ni through Jesus
puede Jesus y no me voy a ir papa Abraham corres me pusen la Jesus como yo ngoy chayangan ki me karata ran corres ansa corres le bolo bong pot berengi Jesus. Okay, so go back to tami ye yogi young child me bit rock. So na matawa ma Jesus is wrong result in tami ban wiao ma so wrong away katrapan tama ban wiao bang give up. Pwe kita mas egoner matako kudawagan kreti intra iwan matakin laleo abang give up. Apo gempak yala tra apso kupromiyanan poita apso kupromiyanan poita. Okay, so ikakela kay kichel ran but yeramen chelingin soy an so me songang gilil kichel chamanta kemen kiselang posan apso kupromiyanan poita. Kebil men masaboy kang men ukita kot apso kupromiyanan poita. Kebil bilbang sejamen nanan jugoy apso kupromiyanan poita. Isaman more in sola, me kauna bang count on, me kauna bang lobolob ki, me pwe kita mia sapole me kaporapor pewe, me kita chichana wairak, chichana kamadak, chichani such a man we are apso, upromian and poita. Okay, so wasawa was sayame near Raigun walkie yaramasaman me ban crucify, the kalobu wala, rabanana walkie back silis up to our. Aman bilbatangi me talkan rail statigi atan somao me sangin somao nan sampan am palwar me silisap tuaw mia. Okay, so ma tuwaja a prophetic magdwa prophetic te kokop minan magdun waki bambak silisap tuaw. Pagi ay siya le may saksilu ka te tiyang chalme lipkan mo nantin sa wow kamau yala at chay sumao kan. So niya chay pag din kapag kia chay sumao, di kapag kia naramas ka na ray sumao, matawa. May siya pa saya me lipa-lipun nanchin sa wo, kamau yalar sumao, utaja kausan nanin chang Christ. Kausan mawawagi. Kaya tigwi nga talang kot, minlaw ma sapang pakila lapa, kapanda cha kamelele. Kapanda cha kamelele, nanay malya li kamelele. Njang Christ ka mau yugalar ni marang kaun Jesus maula. Okay, tuwe jo we are weird atak chana ne kilokaya po igitama ka pagapagin go transawat igitama ka pagapagin go transawat nan mayet nan tiwat togalang nan tamen nakir apply ansawat. Okay, nan Roman walui sa tuaw ayan su sa pangala ako saya creation of God they wait patiently ray kasikalar sabol manggot so gobakan aral ban porta taraban ta chay bang porta ya chay bang portang katete dama Christ uyayar nanti magchay mamoro pagida he died once and for all in trao the mokito mana ong ti koros kasalaba magchabang partisan chabang wokila magchabang nan good person nan tuwajo lipa-lipun wala kan kamawiya lak chaban maula. So sampuka nakir it take faith po komyongoyan ale po yung kak real na child more. So wasami koda anda many go into shock tuwajo rap periyamay po yagi madawa makabang mo kaston Jesus o machay kalangasang Rail kilang tuan juga dara kilang tuan cakai yomo sasapoy siyang kilang nang kilin rail lari araput walkie tarak rekosan eti mau porangkak walkie mau an utan kon lainin wak wongkor eso tratra sal yang ang matra uye sang puen kak tera tautuken aramas mero walkie yo imuman wak mo mekareta wasan kaskula ko siya okay kin mela resaikin jalo wala remela sangni matawa pak silisap tuwari kay den kapakam ki tuga te kapanno kape pakamakam ki leather sal me kamatak arampil kiyang matralala puen terata utukan merakam kamau okay matu
riesa kisu slisa keu riesa kisu le slisa keu nen kapna sombe kai ariale cheeses o kalwalang nan champas and kapnao wasan kadek sombe koros a pokon pana o kapeli rea kuporosang sapolema lukoko o wood kalikawi kita luko wichachayo rea pil bata alintekeo o kitiang pon katokwan mai o kiyang sokon pot nin lima maun rea kinkelebuki timowa o kapituki indinda iyang maing komet roson nan markian mesusakan reap kin kantipi o ale sokono bakieki katokan mayo matawa wasa matawa rakiyang alentek ral kiyang na sokon giral kelebudi kapailoke kantipi arapilale sokono arampil bakiyang mange katokan mai mange alin chekon utampil nurlong ir okay chekachong kon bil ir long lale so chakasoko saya physical pain eloker nantin so wokan arapil kiyang ni mange okay kapakapailo ke kan tipi tuga marakiyang en sokon kiyo rekisang rail bakiyeki penutan irlong nan mange iyang main komet roson nan markian men susakan reap kung kantipi o ales sokono bakiyeki katokan mai muri are wiya mal kila reap kapurasang nan luko witatao kapurolong nan utan sapolima lukouko mur reap kalwalang likin kanimo poren kalopuela okay murenarail kantipier murenarail walkier murenarail bil basur seli did the shoulders put the crown of throne of Jesus on the head they drove the thrones into the head with the staff okay merakiyang en sukon kiyo rekisang rail bil pakiyeki mangeo puentan irlong and dan kon matak intra and kredi 100 soldiers spitting on him striking him and mocking him okay rokosoin kapailo ke repor rekandibi rekamatagala humiliate kasaro kanamanaki rekandibi mocking to kapituki okay physical pain ma ni alamay ko soya emotional lole matak lawana matak tolu laut sang magchaka konda matawa intaw kredi sweat putawa kredi intra audrani ko soya physical pain palwara amatakla okay esaro enamanak masliki iyaramasaman aramas mela me ban sa chokon saro naman ako matakong palwara rail walkie kisal me matra wusang pusalo bankin lel bonkilia block what ki may bandaman be malak kita block out the feathers okay kataruna chakisang wunoko get a block out. I mean, Jesus block out the meat on his back. Okay, Jesus spoke in yola. Just socha weki. Just socha weki. Asibala Jesus spoke in yola nan chemaliel. Okay, mumana rail kemelao. Ekasaleyon komir makom kosampal. Ikosampal. Iban wauneki. Apokin yola.
Chailale kamatip sarawi. We are met ni katamambay, katamanda, epokiniola. Nanga yung kurente sa kiri sa silugodi. Godi kamba wade ki diuri sa silugodi lel ri sa klama kodi. Wasako kas ko siya machay banale kamatip sarawi. Chay sojo wega tatipa chay kan imi chay so mauki. Nan momotso. Pogita chay lale ni maliki. Chay sojo kon wan matakin lale o matakin paluara mewia. Jale ja kanga we kamatip sarawi yende. Watal kisili wiyak ya chelchi yak soche yang wairangi soche yang wauniki me sarawi makita kamauriala ibang watak silisak riyaw godilel paisak payo Jesus amen niarel katin kuye isang nan kanimo Rakasainga di olaman. Olen Sirin man, matan ki Simon. Irailari utanongan kapay kata sabolaman Jesus lobo. Tamara utanongi. Kira utanong. Puesolakak. Rawakir pak silisak tuaw. I deksin walk metera tanantin so wow wata uduke Israel poki yang alin teko nan mange kan inta karakar kai deki chomo repori mapuk sarau masani rekantipi rekikim rewiasteli puen utan luet anso me wowa alobo esolar kak ranana klangata aman nampekono enso wasa Puen lilla, enalu lil wasame kolan, lubulao. Iraira lil wasame atan ki kalkoda, mem wewe ki wasan tin mang. Okay? Irail men Roman ka, irail men Rome, rawato arail tiakin kamaramasa. I kololok, corporal punishment, I punishment makayo laut nan mueyo ma. Kepan kalobula kalobukila dibam kanam souchar kalobula wasa atan ki wasan tin mang reap kiyang Jesus wine tol et katuk wasaw puen katuki amuri ekatin song ekis ap sotakak ura kuratki katalela Murinaral basurong ni lobo. Okay? Niyan sa machakin watak sa nganin jumpuka. Kichay la repil watak sa nganin jumpuka. Kichay la repil socho ipsabal bachalan kon kasampalaba tek wayrak ba. Chay watak waynan amas. Watak waynan socho connection. Chay watak waynan to a story yo puen watawat. Ge murinaral pasuradiang nan lob ni lobo o kalobo ala re ususki sapolemalukogo isme pan anaki. Isme wiya mo kita Israel ko makalobo ala. Iwana ko sampal lelalukogo merechera sang rawiyo ususki isme pan anaki. Okay, mai Aramas so katapaman rakalobo ala ragasala nangido lukogo aso rasto weki maral mogit ko kasaleta makauno I kaun ko sampalaman I kaun naman me lapalap lela lukoga okay merechera sang silisak lemang murinaral pasurong ni lobo rakalobo ala Rawusus ki sa polemaliko ko isime panana ki. Reap nek pasang nampungarail. Pugita. Okay? Reseu kon, reseu wasa. Misme rakalopo wala inenen ko sampal. Lela liko wapera uyusus ki isime panana ki. Reap monti yang wasaw o sinsila.
Ramon diang wasau o sinsila. Pue warango de godo kiti sang railakan me pakapaka de godo kawai sang rawiya sinsila sil. Bonangen katokan mai ni lopo repasrong intengeo me kawewe ta karapan kalopu walao. Intumo ka titiki I sises met nan markian men susakan. Arrapil kalopu wala lalap suet riaman yangi Jesus aman mini palimaun aman mini palimaing aramasakan mekin wait wasau kin tutwalak wolala we Jesus indinda I komu me pan kawela chamba sarawio o prong kawata murin ran silu campaign tari komuila masabul mangkot komui kom kretisang nilupuan pilduete samoro lapalapo o son kawewe ko sonnetoko kaunoko yang kapu-kapu-jikin dinda. E kamaurala okay. Aso juga kamaurala pini. Kay deki nan markian Israel. A en kretisang nilobo. Seampan kamelele. E kapor porke Koht Koht ang gotten torela met Maya kupura I Pue kaskier metana sabol mangoti Bilalap suwad ko Mayang lobular Rapilian lalawe Okay, so sabol machay wasan Matamatawan Ranwood Chalwiya Matamatawa Loko palwar me Jesus lelang pwede kamo yongoy. Elo puala we way rock ayet korusia pilkolo ki rail kosoikan. Okay? Railakan me samoro railakan me memor ki kosonet kosoya Koht kosoya katautokan kan nangadete marin abyet Suigala patakan Jesus te suig me Jesus me masayaw. Yang aki sombekan. Okay? Men Roma kan. Men susa kan. Me suigala I. Warang wabil suigala para masa buek. Judas me pilkin karani som wisik moni yongi yan som mira mission sili suigala. Okay? So matak lar lolle. Matak liki. Matak taulul me kelebla. Okay, Jesus' face is towards a turn. Jaiban matawan chakwo sang palwara. Matakan mi mewiya langa palwara ya. Matra. Lanang kasto repura. Pogita, it's only a show. But the real thing in reality, sarawate matra. Kay de proper. Matra patlong ng paka, patlong ng neka. Matawan matra, chowan palwaro, we langalang ni matra. Yawang kamatak. Pwede makapasta amang pilkolata palwaro man. So chano kaya tuwa to wait. Choton palwaro wa. Choto diyang matamaw yokolokol. Puen pinong ni chuko. Mo nasan chay matawa. Nasan chay matawa po ma proper seli ape proper ko ka kolata palwaro. Ama matoko ma kolata palwaro. Ni lobo. Yawang kamatak. Elwetalar ebilangalang matamaw yokolokol. Kolokol. Mumanaray bil pasrong matro
na wasan sa school kidiyo anda all na or radius nan pungon T me sensitive mapan matok. Okay, all na or radius atan teen ba child ka nan pungara wasa me mata me ko matak tuwa ka sensitive me kayo matak nan team kan iwasa me reasa rail ka puro long matraw ya pwe matraw en mimi mo ikon kamatakpa amatraw me pil kola ta paluwaro tondo po. Okay, carbon dioxide is ang nana olar lale liki ang the siniyong patlong lang chay breathe in chay breathe out. Okay, chay la sngok long chay la sngok ye met nan ngoli abe hair siniyong wala jaw dela. Okay, ngoy chamandan sa making kaisisol may pan kaisisol waray sa chamongan ipong nan ran ikan kon apala nasngok ay mewiya apala nasngok pokita ola chipasangan ng palwara. Okay, because gasping for hair is not normal amos ngok. Okay, ramaskin just lose the hair imarami akila. Okay, one matak maralangi marami akila porrekin kodang koloko rakoloko laral lang o renda die slowly. Okay, mama na data kawong kasi doof. When japina chachokon chapurya mo jamela ay karaban na ray kun wiya crucifixion te kalopula. Pagkatran die slowly kitran kon kamatak pa mo na traban mela. Okay? Matmatak. Om yay kinapalki ko sa iya murinaya sayar. Murinaya sayar aptami men ko sa yaki. Pwede ka mabang kitalakan mesocha wewe ki. Chay ginale kamantip saraw chay. Lama mawiyapan momot soyo. Jesus masani uya niyam chamanda tamele long kaiden chan chamanda chawiye insense wood kubuta chawa niyam puena kia ab gchan asamet chapa sombal gchan chaman kaide ka child deep puchay boy sanger lole ge child der maskunon kalanganen court pwegi kalangan wata ka tong kamakaligi child ta kamor ka child la ak chay ban pilata cha mimenan deep chay ban ut pen lo long kiti pa chay kan mong court solare usangan mak kauna ban wiya. Okay, solare usangan mak abang ka chumbiya yang ka chay pa chay lenan ke mor sojo ka chkitor Jesus pa chay lender mela narmastipan ak chay ban rong Christ po kinyola lo pula at chay wiya at chay ko soy at chay maur abang ka salita mag chay wawn kiti so abang kasaleta magjay wawn kilo pulaw teso. Abang kasaleta mamia katrapan lo pulaw teso. Niya chaban platak chan wokila. Wokisang deep wokiyang court. Okay? Asotra makano pola. Asotra makano pola sa kamar kachayla. Kachayl bananano kolula. Wilya kap so besan deep. Jesus ki di. Pagchaylang kapralangi. Last in scripture mi bane ko yung chay Isaiah. Because riyair ko do Isaiah iso go pa man me. Go do mon Jesus. Apat patak chay ako ko palilaw to ko so saya to when Jesus. Isaiah le may sakriyaw isak tayo. Ako chen masani. Aramas jojo ya inanan puriya mo ikila. Niyar kilangata. Pumomoy inanan switsang mo manaramas. Liga mo chok aitek aramas amani. Natawa? Okay. Jumi dia mi bon video ni gitar. Isaiah le may sak riyaw isak tayo. Isaiah e ko batar mo man Jesus abang gotto. Iraila ka men chusa ka me rong word of the prophecies kogop ka iman so me
Jesus Kosto rai klang apatango mokit ko rai sobeilang kukobkan rai la sa ke moke imo okay kosain nama ki David kosain Moses kosain Isaiah Jeremiah rai kopataro or tuan Jesus wasai ban prong watak laina kosa yame aramas ko kelang raporiamo pues tomo man aramas Isaiah bari sibuki muri metawa patient of God kananga ma chagang kosa ewan ngen sarau kananga ma achai ko chok kananga ma bakta bak chai memorin deep suwar chalen memor mo aliyale sabol makalangan asiya sengong kia sengok Masani aramas jojo ya inen puriamu kila rail klangata Isaiah klangatar ni palingen sani kawitengen sarawi Jesus abang kochto mokit maban buya magjabu jo wat nan madu riesa kisu okay masani aramas jojo ya inen puriamu kila ni rail klangata pomomen inanen suet sang momen aramas le kamacho kaide ki aramasaman imekchapana so ke me Jesus mutbana esola recognize rasola ka klang railenda I Jesus mo imerasa ke me imo rasa me imo mona rai kolokeo abwan suet lan kolokologo Isaiah klangatar suet pau aramas me klango restore recognize me iya ramasaman wat ke mutpana acha kawewe ampuk sarawi eso char acha watek eso pangen kiyang kita kasampalaba lau kejabanip sabal lau kejabang kabagap connect in the spirit Pengen sarawi yang kiyang kejajan yang kon tame Jesus kon. Ngen sarawi yang kiyang kejajan wow niki tame Jesus kodro pagjayan wow niki. Kamu yo ngoy murina chapana soyer magaja poila balap Christ sola momen aramas. Japaninen momen yak kabukurot maskun de kitian wall. Okay, magjabana soyer one poila balap makauno wiyayang kita. Up yet, ibilbilata mendaki, bilbilata in Sydney, I morin solan de men papa court, de men so kamelele. Okay, aramas koros me ban so ikala Jesus. Rabanasa, mesotra, nor so to kawiawi. Pukomiana letting in Sarawi, Kompangolula Williaka, look warian Jesus. Me matakla lale, matakla liki, pukomio ngoyan morla. Makarata meman kin lama maban soikala Christ abanyang ko lanan lang kaban pen pichiti pen koe kaban pen wiya war nan wasa me Koht Siohwa maitong katailen kola atail pilipil chay kola mo miya mekinda melen Koht man limbak melen ma Koht limbak akak mo itiala nan hel kome pilata boya kachkito Jesus buen pola and logolok and wairok Pagkajailen te kolamo, kajail pilata, jail men kaprenki, a jail kaprenkan, a jail nanak, a jail sakau, a jail bon maso, a jail aklabalap, a jail bunani, a jail masal, kapor so, okay, a jail sakaula, watak, kalesia limau, isak tuau, a kosoya, ana panaramas, meban sotra susu kuwing court. Jail der pem pichiki child to purchase a samasanum court. De sochang en sarawure child. Okay? Uyu ke momocho, many am chapin momocho is makachapanki, many am chapin momocho. Tama komu yo ngoy kitan kachapanki, yai Christ ray, ranwat may ban mela. Yai Christ ray, ranwat may ban mela. Karaday kongonge ke child so longa, you remember ninnen kila ang poson, sarapasang decree or declare, Wayne Court, nana child more, nana child panay, nana child way. Smokatapanki sara child. Smokatapanki is ke child.
Ren meman mesotoko nong minan tamele long pwegi sabol malimbak at chay chukamele. Ye kabagab Jebano sa palian ngayon saud makamas kuni aramas ng koreang current payo pagjalender men wrong patakin wrong amawan Christ. Palian ngayon saud, palian away masapwek, palian away so country, janana memorial Christ, janana ukita Christ, esotra pan polamal, polan pagjalin yang morla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. King of glory, we bless your holy name. O Koht Siohwa kaun labalaba na tumamor sa panggapangay kami. Se pilata, se kosoya, mapulang Christ kamawi kitala, kamor kitala. Aloyang atatan tungitinampukan kamor. Agat kiyang kitir pungan mamor. Se kaunta tatawa namunchiti se tiyak, sukpon mangaman. Crawl on your belly, bite the dust. Dito ang kauna masa niyang serpento nan Genesis silu is aklemao. Wang kabeten liyo ye kid through Jesus. Se tiyak se kamote yuk sok na walman ndayang uka na luga kabetaman kuar kang pulbar iwasaw you belong there. Ngayon akan koras mabibir sa catch fire in the mighty name of Jesus. Se apiyo gadi, se cast you to the foot of the cross. Kataman kanuk magaluser, pariyakit sa malaro. Kapag kisolong korusya ng samba, me audaw kita ngayon sarawi, memornan buing God, kingdom of God, pansansal wasak koros, unity in the spirit. Koht Siohwa kot mesapana palianda o kaunda tatawagan na muntiti mukamgatang kawalar kumgatang kiyang kitir pungan mamor kumgatang masani tam sa irode pun sampawat irerte nanlan tam sa muitata kapayang kot morete pun sapol mamuikan kamaray ng kot morete pun sapol mamuikan limbagan kot song chorus me spiritual inheritance me se ada through Jesus Maredi pun sapol mamuikan. At tatawagan ni munchitikan koras se saliedi. Se saliedi ponat more, ponat panene, ponat sirikan, ponat pod, extended families, oh God. My God, glorious move of God. Mr. Lukwari, Nimaran Count Jesus. We bless you, we love you. In Jesus' mighty name we pray.